thlir tu te chi bai le vek ule vein nia video kan en ho tur chu Nagaland Zinkong le Dimapur kan chet tlat na te ni dona Nagaland a hianin thian tha tak tak mai kan neya Naga te hian felin an thil phal em a Mizo nen po kan in mil em ani thian tha tak mai min lo mi khwal thei tur te kan nei vain kan phur via wani in Hornbill Festival om mek boka Hornbill Festival kal pa hen kan thian tem hun sang mi te tlawhchhuah kan tum ani a hun nim tak kan manga he kalkawnga kan tlan meka helai hi barapani kong ani a Shillong atangin jing daruka kan chhuaka chuanin kan tlan para kalkawng in anglo tak mai te kan kaltlanga tin ango dan po in anglo tak mai te kan kaltlanga tlang puin kong a tha a ti hian kan tlan para tlai dar thum vela Dimapur kan lut ani ti hianin lo thlir chhuah sak tak turin kalo som cheu ani a hmuh na min ti ve ngei ka ring ani helai mun hi umran ania borapani thlang ania helai mun hi resort ania hotel ani boka Mizo ta ania ta hianin plant te an lo zuar teu me he kan thian te hotel nei ten oma wangin pencil pine pahnih ka le sak ani anจะโดดโซนที่อันหลุนมันนี่อันจริงอันนี้ตัวน่ะฮันดาร์สรีอันนี้มีอันพุ่งรวมตัวอันนี้มั่วอันเที่ยงที่มันนี่ลายมันนี่อันเที่ยงที่มันวางให้เราอย่างไม่ยากนี่นั้นปันนัสสาเหอันที่ที่ไฟน้ำมันที่ผู้บาลจบเราเร่งอันนี้มั่วอันเบี้ยที่กินอันอุลาไฟอย่างชั่วโมงวันละมากกว่านี้อินเทอร์น่ะบอกว่าอินเทอร์น่ะนวมปังไอ้แต่ก็บอกว่าส่วนคนอาเซียนนี่ก็สื่อน่ะบอกว่าให้มีอันทุ่มมืออันทำเสียชั่วโมงอันดอที่เรียนเรานั่งยายเอาไปดูไอ้ยังaku sabar mandi besar dong besar banget deh kong silai mehi tomato chutney ni tungkap ang chine na rot pol kha ni ta amo thei hi voklu chutney voklu kha an chep noi ve ka mo chutney siam ani ai ne dok chutney alai me kan ta tu ni han ko sil ne phiang lim takalo om boka he a thiang lim pa ngai ni mo mun thiang lim simple fel fai tak hetia ang ol sam si he zin mi ten kan du ta ni mo mun chang ka nga kal po angai lova mun thiang lim si fel fai nuam tak me kong an mo in thiar na nuam yang he zin mi ten an bo ani an lun zia chu mo an kil thuk mai so
hetiang anga Khasi je to stall ang hi Mizo rama hianin practice ve theila chuanin a thale in ka sia a chan chu tuna hianin zingdar sari ani a item hi ala tam lawa anwaya sonin item a khat vek anga chi sang mai mani duang ang ei tur kha om ta ni chuanin kan chukhor khat kan order anga ti chuan kan du kan kok don ani kan kong ang kha minun pe anga ti chuanin kan du bel chuanin kan dil bel lenga khatiang khanin kan lot kan eiza ta piang kha anni in an lo bel zelanga ti chuan a bel an siam chau don ani entinan thali kan ti anga a hlom khat ang cheng zani somnga han ti loi ang chi kha a i tlem tan a thanat thlak ve a tlem te eya plate khat ret han pek te kha a thanat thlak ve awang khanin hianin mani ei du zat ang kha a tlem mo atamemo a ei taminan petama a ei tleminan petlem me ni khatia ang kha a thale in ka sia a rem chang boka an thiang lim em boka soito ang khan kha si te hi tin hetia anga cho an siam hi jedo stall kan ti ang hi a hlok min arin om an lun em boka ti chuanin item te hi chutney ringot poi chi sang an siam thina ni tin an thil siam hetla puin fried food de ofek ani a ma se soup te min petel thina ni dal nen hian mo hianin mingaleya kan kal pela chorapa ta tangin kan peng ta ni Nagaland lampang konga ti Assam kan luta plain area kan thleng ta ni alo zol tuk to akong tha em a lana nuam em to me ni in huang hianin kong asawa motora tam lo boka lana nuam em ani ha po ha sak len no ani kalkong hi kong sir zong hi ti hianin ango phei dup meya mo nim hring thingkung ngo in akhata kan che vel hi dai nuam boka khwa alum chelawa avot chelo boka nuam em ani kong a thabok si a kong angil tha in hnim hring le enge ni thlai hring atama riru ha damani hetiang huna tlan hi mo lai mun chu alo dang le de me akol de ovul me kan tlan pela ti hianin ngosing tuk me kara kan tan le ta ni thingkung te hi an ding tro me an ding hi la an moi em ani lem tuk me mo han tlan pel po anwa mani ha dam thak le me Nagaland kalkong hi kong mel mang chi sang me he ti hianin kan tlan pel sut me tu na chuan phai zol kan lo thleng le to ta lai hi karbi ram kan lut to ni in kan sia a chuanin he bu hmun na lo ama lai a hianin chhun chaw kan fak don ani khwa alum nuam ham to khop me ya helai hianin kan tiffin pai te kan ei don ani helai thiang him de uleka bu hmun ani he bu an art vek to ni hi mo he bu bol bak lo chu am to lawani kan pan ni lema eyanga tia ma se bong ek lampang tam riau helai thiang him deu ai pai na sukha pa mo heta hianin phan green tea kan da a
ta hian tuilum kan da hei hi lim bu tui ania pum that lo pal lo thua ka pai ve me me a chuan hei hi Cambodia ti nge ni Chinese ho thingpui mo Cambodia ti ani a he ta hianin a in chi lampang tho training nge ni hi sugar te neu neu ani helai hianin oats ka pai boka chuan hei ei tur neu neu phaya hei hi a in chi lampang ani boka ortas ania phai to chuan he ta hianin hi sakan ro ani a hi ar sako chung kan ro ani he bong sa beef raw a beef ball ani a hi jado anti angchi chokan angchi kha ni a he bong sak ati kan ro ani chu he puron le chutney vel ani he khasi jado stall kan pektir kha ni amo tuna kan lo don na yang so kan por peng pong to boka hi kan tlan le ta a ta tang hianin Dimapur hi kilometer somruk ahla alani a ta kar ni vel bor chu kan la tlan inrin oma kan pa hi tlan chak vak lova ka speed hi chak lem lova chu wang chuan ta kar ni vel chu kan la tlan ni inrin oma ni ta tang hianin kong hi a tha em a amoi boka tlan anwam em ani kan ha lem lawani mo hetiang ko tlan hi chu ha thak lo ani kan sei du ve mi chu Assam chunga hianin BSNL le Jio hi a tha em network a tha a music kan play chara ti hianin Dimapur gate pakhat chu kan lut don alo ni reng to a network te a chetariawa chuanin kong po mel bang alo dang lama tuna hian Dimapur kan thleng ta a gate chu han kan lut to a sa te kalak du wang hian kan let le ti hian gate sa kan la hi gate hian men lo sia mo welcome to Dimapur ron ti kul me ni ala hi an main entrance main gate ani hela an wide end gate check gate ang vel ani ven hel chumo chuanin hei an welcome na Hornbill welcome na tam me welcome to the land of festival ten ti ni Jamil car wash ma nu za khak de me chu Assam border kan thlenga network kha om talawani chuanin network kha chinghala la kha ka play thei lo ngal ta ni uti patang khanin mo chuan Nagaland kan thleng don ton yang ka tia alo ni tak taka ai apo hal thur me ve thawan mo Assam lam banga chu konga thangang me pai hun me mo ठीक है अच्छा कुछ नहीं से हम आ जाएगा नो प्रॉब्लम तो ठीक है इफ यू फाइंड डिफिकल्टी लेट मी नो आई विल कम नो प्रॉब्लम तो ओके तो ठीक है Christmas an lo chei zan an nal don ni hi moi lai chu moi don khop me lai he lai pa kan motor kan sil fai tira ni hin hala na in puin pa in kan motor kan sil fai tira hey Dimapur kupui chu ni ta ni chu mo hei Cornelis hi man lai dewa kum som le panga vel kal ta khanin kan hosteler train ani a chuti lai chuanin MSc statistics arun zirani kan hostel atangin MSc statistics zowa he ani nei te po in nopui nei po in kan kal wang ani mo mokuk chunga hianin chutiang khop chuan kanin ti tha a
chuanin tuna hianin thei to pin he min lo receive min lo du saka an ina te dinner kan ei ani What? No. Driving tired, so that's why. Yeah. You want to sleep separate? We'll take 150 further. Hei ka chan nu te no pa in hotel kan thlen ve le min moturen an kal wang boka an fel te hlomania o kan chan te We are separate. hei in huang hianin kan hotel thlen hi The Oriental Dream ti ani a hotel pa ngai ani ve me ya aman po to lem lova ma sela hei a entrance hi a lobby vel hi an lo tinwam reu lu tuka Christmas decoration nal deuh me nan lo che ya chu wang chuanin thla video te han da tel kan chak dewa tle min video kan la thui dewa thlir tu te khanin min lo en sak ve ola ei chei thiam ve reu ka tia amoi a Christmas boruak nuam deuh me an lo siam ani kan hotel thenna ania hi anwam ve reu khop mai anti homely ve reu ani mo hi and sitting area te hi nuam ve rewa wa anuma plants te an chadu ti alang an du adwa me an enkol chobo hotel the Oriental Dream ti ni kan eng lo mo FSSAI atanga in register club an ni mo Food Safety and Standards Authority of India yan kan chan pa corner an min ron lama an ina dinner ei turin kan kal me ani hela hi biak in ania an chei moi ve khop me hei The vibes comes, you know. ole ka to mat khulo ha जब फल्छ भने फल्नु ल आग नहीं खोलना बंद कुछ रखेगा बंद करो बंद करो आज बंद करो हाँ बंद कर खुलो ना Very important. This is the day of the Lord is very near, so we have to trust completely to the Lord. And when we trust in the Lord, God definitely one day, and that the reward which He kept for us, that we are going to achieve. chutney papad Chicken. and this is Chicken local. chicken local wow how do you make this one This is Gorkha special. Gorkha. Okay, Gorkha special. This is vegetables. Vegetables. And this is boiled. Boil. Again, this is another radish. This is Radish chutney. Oh, radish chutney. And this are? Dal. Oh. And then? Rice. Oh, so many things you are making. Yeah? We told you not to make so much also.
Nice, yeah. Wow, so nice. Our house video, yeah. I feel shy. Take this one. It's I bought it from like 800 like that. Oh, see it. What is the name? I don't know the idea also, but I like it. That's why I took. Ah, If you like You it, don't then keep take one. any poultry. Nothing for now. We were planning, but After constructing house only we will plan out for it. And we just- pig also. no, nothing. Dirty, no? It's dirty, so you don't like wish, it. I wish to do from that side, okay? Because those also ours. But then, That should belong to you. and then we have a field that side, paddy field. Down there my mom, they're still there. That side also we have a. You want You- people? no need, no need. Need only the slab. But foundation though they will take. Wood, no hard work they will take extra. But after the erect pillar and the beam, after the I feel hurt. let them buy land and you sell a job for them. They're not interested in the job. No, all the people are not same. You know, not everyone is like you and like us, like me. They're just say this, that, but they're not ready to, you know. No, if it is okay with you, we can do. See, this is they decorated for the Christmas, or I think so. they don't decorate usually like this at the time. I don't know. You hardly visit me also. Sometimes. But whenever My son because he go to UK now. He was interested in reform. เวลาที่ตุรุขับไม่ให้ฟรีดเอาไว้ค่ะให้อันเลมันนี่เราว่าตักไปกันนี่บ่โอเลตุนตานชวนอินคติซงคันนี่พดเมสิละก็วิดีโอดังอ่ะ Hornbill Festival กันกัลนัดเตรันดากตุมังอ่ะมินเราเอ็นสักเลียเจ้าตุรินกะเราซ้อมเวกเจ้าวันนี้ตุนตานชวนอินบายบายพดอุเล